Svi znamo za rečenicu suprotnosti se privlače. Svima nam je to jasno, ali sa suprotnostima da je baš lako i jednostavno živjeti, nije. Hvala na gledanju ovog vloga. Suprotnosti mogu biti na različitim područjima. Može biti u onome što volimo jesti, pa volimo li putovati ili ne volimo putovati, kakav je naš odnos prema životu, prema svemu. Možemo biti suprotni na različitim područjima. Ali moj današnji vlog je o suprotnostima u odnosu na fleksibilnost i na kontrolu. U našoj kući ja sam kontrola. Jednostavno takva sam rođena. Imam slovo A, administracija, dokumentacija. Volim imati sve skupa pod kontrolom. Život imati pod kontrolom. Volim da su mi računi čisti. Ne volim kašnjenja. Ne volim nikakve zaostatke. Jednostavno kontrola mi je u krvi. Osim toga, bavila sam se i tim poslom. Produkcija, vodila sam kompaniju tolike silne godine da bez kontrole jednostavno ne bi bilo dobro. Potrebna je kontrola. S druge pak strane, moj Ivica je čista fleksibilnost. Ono, by the book. Samo da je fleksibilno, samo da nema rokove, da on može u svemu tome plivati i nemoj me kontrolirati. Mogu li uopće takva dva čovjeka živjeti zajedno? Može li se uopće naći neka ravnoteža u svemu tome? Ajmo to malo baciti na opću razinu. Uvijek kad kreće neki odnos, kad se zaljubimo, kad krenemo sa dejtanjem u početku, onda je fleksibilnost na najvišoj mogućoj razini. Fleksibilni smo do bola. Može kava u 2 ujutro, može. Možemo se vidjeti, može šetnja u 3 popodne, može. Sve može. Gola fleksibilnost. Samo fleksibilnost. U početcima kontrola je 0, 0, ling. Međutim, kako veza ide dalje, malo se formalizira, pa upoznamo roditelje, pa dođe do toga da potpisujemo papire i uđemo u brak, odjedanput život sve više i više gubi na fleksibilnosti. Onda odjednom počinje radno vrijeme, tvoje zaduženje, moje zaduženje, računi, djeca, odvoženje, dovoženje. Dođe odjedanput bezbroj stvari koje se mogu obaviti i mogu funkcionirati samo ako se ima pod kontrolom. I odjedanput se nađemo iz nečega što je bilo samo oblaci, gola fleksibilnost, nađemo se u žrvnu života, nađemo se u nečemu što je daleko miljama od onoga od kud smo krenuli, što smo mislili da će biti naš život. Med, mlijeko i mačuhice. To ne postoji. I probudimo se jednog dana i shvatimo da nam je život postala gola kontrola, da nema fleksibilnosti. Nema više blistavih trenutaka u našem životu i mislimo, joj, pogriješila sam, potpuno sam krivo odabrala, kako to prije nisam vidjela. E pa nije to baš tako. Osvijestiti fleksibilnost i kontrolu u svom životu mogu reći da je tajna sreće u životu. Ne, nije uopće potrebno cijelo vrijeme držati kontrolu, pa si neću priuštiti da popijem čašu šampanjca ili da pojedem fili kolač. Zašto? Budi fleksibilna kada treba biti fleksibilna, a opet onda uzmi pod kontrolu kada vidiš da si prefleksibilna. Odnosno, držati pod kontrolom svoju kontrolu i fleksibilnost omogućavaju nam da nam zapravo uvijek živimo u najboljoj mogućoj ravnoteži, da živimo u balansu. Recimo, prek tjedna radimo, nemamo vremena, nemamo trenutak slobodnog vremena, ali onda dolazi vikend. Onda si jednostavno možemo napraviti život fleksibilnim, možemo uživati u stvarima koje preko tjedna ne stignemo. Kraj školske godine, imamo li đaka u kući, naravno da ćemo više pozornosti posvetiti kontroli, da se dobiju na kraju bolji rezultati, bolje ocjene. A onda kad to završi, ajmo, fleksibilnost udri na najjače. Evo, još jedan primjer. Budu malo praznici, malo se peku fini kolači, malo bude odlična klopa, dođu prijatelji, pa postaneš previše fleksibilna prema svojoj kilaži, prema vježbanju i prema općenito svom izgledu. Nije nikakva greda. Shvatila si da si bila prefleksibilna i
kreni malo u kontrolu. Pojačaš vježbanje, pojačaš hodanje, malo uvedeš kontrolicu u svoju prehranu i za čas si opet na svom. Najgore što nam se može dogoditi da kad uđemo u jedno mislimo da je to tako i da to tako mora biti. Ne mora biti. I u našoj kući kad ja uđem u preveliku kontrolu, a moj Ivica počne govoriti prestani, shvatim da sam otišla predaleko. Kad se pak on malo uljulja u svojoj fleksibilnosti i počinje zanemarivati, zaboravljati stvari koje bi trebao napraviti, ja opet poludim i opet se on malo digne, vrati malo kontrole, ja spustim malo kontrole, ja dignem malo fleksibilnosti, on spusti malo fleksibilnost i plivamo dalje. I zapravo može se plivati u nekoj ravnoteži, u najboljem odnosu ako smo svjesni. Koja si ti? Kontrola ili fleksibilnost? Imaš li pod svojom kontrolom svoju kontrolu i fleksibilnost? Ili uopće još nisi došla do toga? Ako nisi, što reći? Vrijeme ti je za promjenu. Počni analizirati sebe, svoju fleksibilnost, svoju kontrolu, a onda i na svoje najbliže odnose. Ja sam sigurna da ćeš vidjeti promjenu u kvaliteti svog života. I hvala na gledanju ovog videa. Lajkajte, komentirajte, dijelite, pretplatite se na moj kanal. I da, budite fleksibilni, ali da, držite svoj život pod kontrolom. Doviđenja.